Kapitan Enteng! Talagang saan lumakayan ti tao Apay aya, Kapitan. Dandan ni Jack makita ti siit da ito'y bangus asid si Daag. Kastaya. Kaya't mo tay siitan ka, Kapitan. Saan na? Kababay, mate. Joke lang. Sika talaga kagawad. Ang mabalin latamot Di mo nga ron makita kung namdi isiitan ka. Saan? Kabailak da ito. Nalang nga ron. Enjoy yung timangan, Kapitan. Ala, dito'y kami nga rodan, marikwanag. Sige, Mare. Uray kaya't tayo pa'y tagkukuyog saan mo't amabalin. Tasabali titurungan titunggal maysa. Ay, win nga rod. Da kamin kan ni Marituyang ti agkuyog. Nala, Mare. Kat da kami pa'y laang ka ni Kapitan tagkuyog. Win, Mare, tagpadamot ti papananyaw. Wun, di kagdanag. An nadak ni Kapitan. Ha? Sika talaga kagawad. Ikurim man ang dagita at tiradam. Saan, Kapitan? Ibagbagak laang ti pudnaw. Tano siyak ti kadwam. Jak kayat nga dadake sa mapasamak kan ka, Kapitan. Na. Ala, mapan kami ka ni Marituyang. Makaamo kayaw nga agkuyaw. Banang dungaw. Di nakasasaw. Apay at napudot ti ulam. Apay ay dungaw. Dungaw tarupam. What's happening, dungaw? I cannot understand you. Ay di nakman ingli-inglisan. When now? Talaga akasta ti panagsarsari tayo kan ni Kuwanang. Kuwanang manan nga? Di ka man agin didiam mo. Saan ka day ako na naabayat asi katikadwana? An-nadan na ka? Tadi na kayat nga adda sana na saya at mapasamakan ka. Mawatan kan dungaw. Agimon ka kadikan ni kagawad Kuwanang? Ay saan? Apay ko mga agi mo nakngay. Apay nga ron akasta ka. Di ka kadi akasta dungo. Talaga akasta ni kagawad Kuwanang. Taamin kami akakadwa na di barangay hall kat kas jati trato na. Ha? Hindi ka madanagan. May sala ang ti ipit-pitik to'y pusaw. Awan sabali, nudisi ka, dunga. Kapitan, kita man no napintas matla ang tibistida asuot ka. Wun ba't, Marikwanang? Agbaysaw, Kapitan? Wun. Bagay mo ta slender ka. Mayat nga ron. Ano kasta? Tapno sana kababain. Ay, dahito lipstick ko ngay. Mayat ka di mo laang, Kapitan. Wun, bagay mo. Ay, thank you, Kapitan. Amangan pa'y no ibaga dagiti makakita kan ka. Nga agtawon ka laang iti 25. Ay, si Kamot, Kapitan. Saan mo't siguro? Agpay sumaray. Ay no baro aklang akat arman ka itamot laang. Anya? Ang sayang tadamot nga may nanibanang iti biyagaw. Ay, wan nga road, Kapitan. Nala daw tamat nga minanagamam mo. Anyat ibang bagayo adwa. Ha? Ha? Ay, Nang kutinagan ko Ay, awan ba nang dungaw? Ay. Ala, intayo kid din. Tapno masangbot tayo ti wedding ceremony. Anya ka di dyan nanggag ko apagsarsaritaan nyo ka ni Marikwanang. Awan ba? Anya nga awan. Kat no nasangputan kayo nga agsarsarita. Adya siguro damdamagan na No bagay na di bistida kan lipstick na. Anya, Awan. di na magnadaytakan ka? Awan nga raw. Maibagay nga raw kan kwa na di suot na kay. Kaslasaan na senior citizen. Anya. Apay, siyak. Saan ko ka di abagay dagiti isusuot ka? Siyempre bagay mo dong.
Ang mapresyarak lang ni Marikwanang. Ha, no sabali a tao, apresyarem, ngam no siyak nga asawam, never. Na, si Kamot, sa baliman ng tibagbagam nungaw. Ha, wala. Iso, nga imo na ka ijay tersena ni Marikwanang. Tapno kitaam no mayat tisuot na. Ha, rason mo lang ti mapan gumatang iti kenday. Na, ay uston, nagadun timbagam. Saan ba't nga ron apuno? Maluksawak iti dayjay ang Marikwanang. Ay, uray siyak nga raw, maray. Garang ganjang abak-bakatan. Ha, agasem, ni pailainteng ti pagdamagan na, no napintas mo't lang ti suot na abistida. Anya, as in, maray. Wen maray, kat dayjay mat nga inteng, perme ti panangapresyar na, isong ad-adda amaluksawak. Ha, Kasi numot ngamin nga iti saan amaluksaw. Uray siyak nga raw, marurudak kun kwa na. Agasam, sisasango a. Ngam imbaga nakit din agwapo ni Badong ka. Ah. Iso ang mafofol. anya, imbaga namutla ang tikasta, maray. Waun maray. Kat daytoy mo't abadaw ay na nagmaya tingursiit na. Ay, nudyak lang nagpanunot pinagtimog ko'y dado. Ah, kayat na siguro piman ti makiasawa. Ngam awan mangayat kan kwa na. Iso adagiti asawa tan ti gargaryon na. Ah, jak itulok maray. Awan ti oray asino man ang makaagaw kin ni Badong Kao. Ay uray siya kamare. Kukwaklaan ni Inte. Good morning, Kapitan! Ay, good morning, tao. What's good in the morning? Gaputan na ring tayo si kakaragkad. Ay, uwin. Husto ka, kagawad ko, anak. Kan gaputan nakitam to'y napintas sa arupak. Ay, si ka talaga. Iso apag-imunan na ka ni kumarim takas na ka. Ni Maribanang mat. Apay nga minakas jay mat. Kanayon ngagmiso tunggal makita nak. Oray talyawag di nakpagan ano akitaan. Maawatam ko man ti kumarim, kagawad ko, anak. Sige, Kapitan. Di ka madanagan. Amo maray, adda na kaibaga kanyak. Gargaryon nga agpaiso ni Marikwanang ni Inteng ija barangay hall. Anya? Ay, jak sa mutan makapagtepal. Ipungot-pungotan sa mutan jay baak ako marita. Ah, ay unsa. Pag tinulungan ta, maray. Ay, unang matdata na panunot yan. Nagalas. Aha. Mindset ba na natuyang? Antibanang? Mindset. Ha? Adula amin nga amam kwarog. Isakit mo nga min dayjay nga angkal mo kay. Ha? Amangan kit di no agpada kayo iti ugalay kini Uncle Mau kwaraw. Ah. Ano adda o masidag kada kayo ababaay kat pagayat yaw nga uray amuyaw nga adda masakitan. Yan. Maray, papanam ka day? Ay kat iji barangay hula. Ay un maray. Addan ninteng ijay. Masang petam siguro ijay. Ay, husto amaray. Nagluto siguron iti kape. Kan gimatangan iti tinapay. Tap nagkape aklangan na sumangpultak ijay. Ha? Wen, Maray. Nagagat ni Kapitan kay. Talaga saan nga agbainday to'y abak-bakutan Nay, adan samat ibagbaga Maray. Ay, awan, Marikwanang. Ala, ingkadanuno na ni Inteng. Bareng dudwa kayo lang ijay barangay anak kasangpet. Wenno makasangpet.
kat nawaya kayo adwa. Anya, kasla adda kaya mo nga ibaga sa bali, Maray. Ay, awan, Maray. Tekunak, tapno nawaya kayo nga agtungtong iti aramiden niyo para iti barangay. Talaga asaan nga agsardeng ni Marikuanang, Maribanang. Apay ka day, Maray. Ay na, awan ka ngamin kag, idi kasar ni Lilay. Tapno nakitam ko matiinar aramid ni Marikuanang. Ha? Apay ngamin, aya. Amaw, ay na, iso ti number 1 ang nagsalsala, idi dance for all. Kat idi ko nada a ladies' choice. Ay surun kaun, tanimatan ba dong tinapan na ginuyaw? Ha? Ay, sabali na talaga ti mapaspasamak, Maray. Anya nga ta tinaskan nga aramiden ta. Tangay lalaki ti kayat na. Ikantan sa laangon iti tigsmate na. Ha? Wen nga agpaisoan niya. Mayat day taan na panunot mo Maray. Sino ngay nga tati itid ta tigsmate na? Day talaang ti parikot ta ita. Awan mo ti amaw. Ay, Maray! Adaw ti kailyan ni Badong ko alumakay. Adda siguro 8. Ay, wen Maray. Kastalangan ti aramidam. I-forward mo ti number ti cellphone ni Marikuanang. Tapnag ti next da iti amom kan kuana. Wan, Maray! Kan, adamot upat ngam amok apang tedak iti numero ni Marikuanang. I-forward ta itan, tapno teksanda. Bareng agtal namutan, no adan textmate na. Kumatangak man, Maray. Anyat gatang, Maray. Sa nga repet nga ugot ikamutay kan buguaw. Mabitlaan. Ayan nga, gigat-gatangak, Maray. Ay, pasensya kan Maritan eh. Masingaak ngamin dito cellphone ko. Wan nga raud. Ay, kasano mo ngamin. Nagadot agtetek sa barbaro ang numero. Ha? Anyang itititiks na. Ay, di mo damagan, Maray. Awam matlat kas uskan na. Anya? Iso ang never mind. Ay, Ay, apay ka di kagawan. Jak nga ron magustuanan da ito ang mapaspasamak, Kapitan. Adumot din tagtetext kanya kabarbaro ang numero. Asino ngay? Jak nga ron amaw. Tilay titext da. Kasla pa ibagbagada ang lalakain na kababae. Anya? Unay matikas tuyan. Anya ngay taramida, Kapitan. Unay magdaytan. Kit na nga mwanda ka nung nga iti cellphone number, ma'am. Di damot nga ron ibaga. Ay, agsukat ka iti numerum. Tapos di na kan matiksan, dagiti di mo am mo at ataaw. Ay, kapilitan Kapitan. Ay, jak kayat ti marengrang. Sino nga tati awan nakam na nagiwaras iti numero ni Marikuanang? Ha? Ay, kaasimahit ni kagawad ko ng dungaw. Adun tagtitext ken ko na adinam amaw. Kasla pa yan pag ang angawan da. Kastaya, inteng. Uy! So, masya na kunay. Iso nga insingasing ko asukatan ng ti cellphone number na. Kahit, sinukatan ng ti cellphone number na. Wundong mo. I-forward mo tuman nga ron kanyak ti barbaroan number na. Wuna. Tapno matiksam ba't ti kumaray. Da kayo gayam tinangiwaras iti cellphone number ko Tuyang, banang. Anyat klase yo ako kumaray. Marikuanang. Kwa, Maray. Dinak manawag-awagan iti maray. Gaputawan kumaray ngawan manaknakam na. Di ka man kundi ungat kuha ng baak. Gaputa amok matlaang akay kayat mau.
Nita, asino kumamati mga yatitikas tangay? Sika! Anya, Wan, gapo tagargaryum da kapitan ken badong. Wen, iso nga inaramid mitikas jay, tako nami abarang agsardeng ka no adametan ka textmate mo. Tapno sardengam dagiti asawa me. aniya! Gapo iti inaramid yung kanyak. Di da ko nasasit ganiti uray ka anuman. Tuyang, banang. Ay namaray, pakawanan na kami kuman, ah? Pagimimunan da ka nga main, iso nga inaramid mitikas jay. Wen nga agpaiso, marikwanang. Gapula iti sakit tinakam me. Gapu iti kasdi apa nagsasaom kada inteng ken badong. Ay, una yan. Gapo lang iti dayta. Inwaras yon ti number ko. Kantap na mo yon niya. Talaga kastaak. Nangawa ka tao. Ngam sana kaya ta sa wanday ta. Agar-garya ko nagita sawayaw. Ah, Di ta kay manlangan. Ay, marikwadang, mabit laeng. Maray! Kitain niya ti bunga ti aramid niya. Gimuran ti kumariyo. Inteng. Agpasinsya kayo iti kumariyo. Taasan na maiparbeng ti inaramid niya. Inurgurayo ti may sa ataw, gapulang iti atap yu. Dandani pa'y isagmak yu. ay, suray, kapitan. Ay, saan asak ti pagdawatam iti suray. Ti kumariyo ti pagdawatan nyo iti pamakawan. Tapno mapunas ti sakit tinakam na kada kayo. Ay, nanabanang ken nanatoyang. Saan ngamin anasaya at tinaramidyo? Inurnos yu kumalatan ti parikot yu, babaan itinasaya at asaritaan. Kat si kamot nanakwanang, ilugar mo ngamin ti angaw mo. Ala sigay, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.